Welcome. Zanzibar show. Hey, Rabeshu, that's the title of just Sunday. Judge about Sunday morning, go to change of radio. The Judge Tabaja got the change of radio, the Shakamu Zanzi. Anger going to Tabaja, the Sunday, Yingling, Judge Latalao, Cantatamogoto, Arafakul. Hey! Oui, maman le fasse au tata. Les accords, on joue à la rente, just le tulo, le tulo quasi à la charomo, un palhon, revato, Kautsebanete, Calamolo, Amateo 822, et le Tatsebanete, Emparel Nitigiona, et la Hologe. La Lamora la Camocamo, c'est la belle Lorona, le Nalessandro Sapotaro. Le boss se va l'ore, a cajona operation arena, le jadi tabache, le moleton, l'exhibition di tabac, le gulava, tomato, la caranta de Mocoto, la name, or le hono, Ujiga Mushu al Fefu, o Sir Scavara, la Caramucoti, Ringiri Tibele. Hey! Oui, ma tata la bisho. And the cloth hatch at about Baeta, Lebona. Ke ba topile gona mo TikTok ba bolela ka ona mo ba bona hey go bothata bana besho a re thetse ditaba tsa Sunday e mo le mo ka ntate mokoto ka taba tsa semoya hey ke le leboga ba theletse bohle ka moka le thetse ke re a re thetse ke di jara te tanko mo sniper ze o irala when I was 70. I was born. What's that? Separada, and I get her as I go. When you robot on the quality of the Philly, so I somebody high and later. Now I think to the motor. Star will hold. Yeah, go pony with somebody gay, egg, filicky gay, they call up so Runa Gavagamo. Arta jungo le na show or no la khanyana ke muzimu or la khanyana ke jazz ba ba le bona shiba ba ba bitsa go ba kgethwa ba re ke agent ya Satan mola eloji agent ya Satan ke bona ba fetola lentula muzimu pa le isha ka go bona into e makatsa go shule yana Mutajing Sasswell. Tanko. Hey, Banabeshu. At the one I'll have been wine Quishab Shoko. When I let have been Wayan Tower Mopelumo. And a regular lavato, Kamishilka Machajiki, Quake Quabashoko. At the Banabeshu. When I let feel as a sense, se fela so opela ke mokgetho a engenase mogala yo wa leba o re ga so opela o fela a re ge o sa rata o timela ge le sa rata o timela le lateleng Jesu fela a boa re dipolelo tša lefase di šitiša go rapela gomme ya sa ratong o timela a latele Jesu fela la tseba bana beshu bontši jwa lena le ba le leng masione a leba ba le leng kgale le mothaetša mogala yo ga opela se opela se fela se le gone jwa legalatšwa le kwešiša gore ga a se opele a thabile ke kwele le maloba o itše a re gana le presidente Ramaphosa o se opetše gore bana besho ge nka le botša gore se fela se mogala jo ga a se opela a thabile mo pelong ya gage a se gore a thabile o se opela a thabile se fela sela ga se mo thabiše gore a se opele ka mogomo ko lenkweng ga botse bana besho a ke nyaka gore lenkweng wrong especially lena ba le leng masione mogala jo ga opela se fela se a re ge le sa rata o timela le lateleng Jesu fela
ko gore ga botse o rata go le botsa gore ka ge e le gore nna le ntshepe ka ge e le gore nna le tshepe gore ke nna Mmahlakanye gona latelang ya nrommeng gape bana bešo taba tše gore ke di bolele so ge ke bala lengwalo la kutullo Revelation ya Jeremia mo ponong ya Jeremia o re go na le kwana ye e hlabilwego go na le kwana ye e hlabilwego gomme kwana ye e hlabilego ka madi a yona ba bantši ba tlolele ka moye mebe ka madi a yona ba bantši ba tlophologa ka madi a kwana ye e hlabilego ke mang? Ke Jesu Kriste. Wa boa Johana o re gomme gwa ba le kwana ye e emego thabeng ya Sione. Kwana ye e emego thabeng ya Sione ke mang? Gomme kwana yewe ge o e rapela o e thaetša o tlo lele ka moye mebe o tlo phologa ge o latela melao ya yona. Kwana yeo ke mang bana bešo? Kwana ye ke yena mokgetho engenase yena ye a rego ge nna le sa ntshepe gape Mokgalabje ga opela sefela se a reng atamelang go morena le mmineleng diosana gomme ga o sa rata o timela o latele Jesu fela. Mokgalabje o tsebile gore dipolelo tša lefatshe di tlo lentšha tseleng. Mokgalabje o tsebile gore go tlo fitlha fa e leng gore batho ba lefatshe ba tlo dirago le satlho le motshepa. Batho ba lefatshe ba tlo mo posta ba tlo mmea di-social media ba tlo bapala ka yena ba tlo bapala ka kereke ya Sione. Gomme Mokgalabje o tsebile gore tše ka moka di tlo fitlha ene mohlang di fitlha ke tlo ba botša gore ka ge nna le sa ntshepe gona tshepang Jesu. Puku ya Kutullo e re ge le sa tshepe kwana ye e emeng thabeng ya Sione gona tshepang kwana ye e hlabilweng gobane kwana ye e hlabilwego ka yona le tlo e leleka moyemeng o bolela Jesu Kriste. A re kwana ye e emego thabeng ya Sione e filwe maatla gomme ba ditšhabatšhaba ba tlo e rapela ba tlo e khunamela. Bjale bana bešo a botse ke kwa ke swara ke moya gobane ka mehle ge ke bona Mokgalabje ga opela pina ye a opela sefela se ke kwa ke baba ke pelo ka baka la gore rena re leng Masione bana bešo a rena tumelo a rena tumelo ko gore tumelo ya rena e kgole e latlhegile. Bjale bana bešo ke re ge e le gore o nthaeditše go njualo wa nkwa se ke se bolelang ngwanešo le tshepeng gore Mokgalabje wa thaba Sione ke yena Mmahlakanye le se ke la kwa batho ba lefase ba bolela tše ba di bolelang. Mokgalabje ke yena Jesu ke yena mokgetho morerešo ke yena kwana ye e emego thabeng ya Sione le balokollwa ba yona gomme diphatleng tša bona ba tlokile leina la ntata bona le la konyana. Bjale bana bešo ba le tumelo le se ke la kwa ka batho ba lefase gobane ke di-agents tša Satan tše e leng gore di romile go tlo loeša se se lego sa Modimo. Gomme rena re le Masione a re khunameng re rapeleng gomme re rapedišeng le kwana ye e emeng thabeng ya Sione gore le mohlang re tlo buela go yona re ile mmona a sa tlo se opela sefela sa gore ya sa rate go timela a latelo a hlabe sefela se seiswa a re ya sa rate go timela a latele engenase. Bana bešo ke a le botša a ke le kgaotšeng gona moo ke sa tšwe ke senya go ya pele.